rekao bih, fučka mi se živo. Ali dobro, idemo dalje. Laganini skener. Praktički amnestiramo interpelacijom eklatantno percepiranju sukobu interesa. Laganini skener. Dobrodošli u Skener. Godine i godine upozorenja demografa odnio je vjetar, a nova porazna statistika potvrdila viku neznanca usred Zagreba, brojali vlastodržci, konkretno gradonačelnik, autobuse koji nam voze budućnost na zapad. U sjeni signala gospodarskog usporavanja regije, Bečki institut za međunarodne ekonomske studije prognozira da se ovom komadiću Europe ne piše dobro. Lako za tanak rast iduće 3 godine, koji ovisi i visi jedino na turizmu i osobnoj potrošnji. Računaju nam tako da će zemlje poput Hrvatske i Bugarske u samo jednom naraštaju do 2045. izgubiti najmanje 20% radne snage. Ovakav gubitak stanovništva nije zabilježen ni u ratu. Primjećuju s Bečkog instituta ono što je mnogima u Hrvatskoj predobro znano, golim okom i zdravim razumom. Ima li takvih među 100.000 nasamarenih kreditima s prevrtljivim švicarcem? Sigurno, barem među onima koji jesu doživjeli da nepunih 6 godina nakon Trgovačkog suda i Vrhovni sud prizna da su debelo preplatili nezakonite kamate pa imaju pravo na odštetu, bez obzira na konverziju. Kad se slučaj Franak tek zakotrljao, na račun dužnika moglo se čuti i ono sami su si krivi. Zgodno, zar ne? Osobito iz današnjeg ugla spomenute presude. Bankama koje i bez tih preplaćenih kamata godinama žive svoj hrvatski san. Ostaje mirno čekati rasplet, ovisno o količini novca i živaca koji su ostali dužnicima za moguće tužbe. U igri je nekih 10 milijardi kuna. Prava sitnica ako bi se pitalo politiku, koja je svojedobno u sanaciju 6 banaka prema računu ekonomskih umova ulupala skoro 13 milijardi kuna, da bi ih zatim prodala stranim vlasnicima. I neka je, valjda sami ne znamo bolje, osim karte u jednom smjeru, a rat preživjeli. Stvarno čudno. Skener potpisuje Vlatka Koren. Fučka mi se. Laganini skener.